Nitipu
bengihlanganisa, abanye behleka, abanye bengikhuluma kakhulu. Uyazi uyefika la ufuna ukuya khona madoda, into okuthiwa yi-solid dream ngesilungu madoda. Iphupho eliphilayo. Liyafakaza lithi lona uNkulunkulu wabeka umthwalo omkhulu ku-Adamu ukubana asebenze nzima adle ngesithukuthuku zakhe madoda. Sajeziswa ngaleyo ndlela thina abantu abangamadoda madoda. Nazo mkhwenyana uyishaye ngathi ushaya ingungu mfana sekhaya obhija. Zikuzwakale yep.